Yabo i-fridge elokubandisa, istove esokupheka, provider i-heat energy, ayini ayini, kettle lokubeka amanzi, konke lokhu okusebenza ngogesi, ama-appliances lawo. Foni ukufona nokwenza ezinye izinto. Onke lama appliances nama electronic device ongwabalayo. Yabona zi-useless zonke lezi zinto uma ngabe ugesi ungekho. Zi-useless zonke. In fact zivele zibe umthwalo nje. Uyabona ukuthi kuzona zonke into ebalekile ipower. The source of power kuzona. Yabona umthandazo awunawo amandla. Nyanga yakhe ayinawo amandla, isonto lakhe alinawo amandla, i-ritual oyenzayo, manifestation ritual ayinawo amandla. Zonke izinto ezingama demonstration azinawo amandla. Uma wena as a consciousness ungenayo intention, amandla kuwena. Yonke ke lento oyenzayo ayinawo amandla ngokwayo. Uwena unamandla ocharge lento. Uwena ocharge umthandazo. Uwena ocharge lento ukuhlaba kwakho. Hlabela amadlozi akho yonke le nto leyo ayinawo amandla on its own. Wathi ngichaze kahle lento mina ngalesi sikhathi ubengile lo changes akasho ukuthi kungenza